adamdın can dünyasındaki ölümden kutkara turgan, sözden turgan jarık. Oşonu al deydi, ay deydi. Oşon için Akkindik'e varıp tuğ sahip geldik. Antkeni adam ata ovenanın jaratkandan adamdın gindiginen ak bolup avul töröldü. Katık kişi gözgö görünüp kabul töröldü. Oşonu kabul deyit, oşonu abul deyit. Anı bil, kanı bil, kabul. Oşon için ak gindik mazar, kara gindik mazar. Oşo yerde avuldan susu turat, oşo yerde kabuldan susu Kaç yer turat. hoşta o. Alayda. Alayda. Ne yaptılar? Bark gelin. Anan oşol adamzat, adamzat can dünyanın sırrın, can dünyanın baştalışı kayerden baştalgan. Al can dünyanı, al çektelgen mi, al çeksiz mi? Al şirk mi, je tüvelük ak mı? Je al karagindik mi, je ak gindik mi? Oşalarda keltur çeçkende Kırgızdın yer suunun atları, Kırgızistan'daki yer suularının atları. Bugün Tacikistan'da, Özbekistan'da, Kazakistan'da kalıp ketken, bırak Kırgız ruhlar yaşayan yerlerin yer sırtlarının anan keyin Manas Atadağızdagi Kırgız jomaktarda sözlerinin manası çeçkende, yer betinde ilim jönünde kitaptın hiç kimge geregi yok bolup kalat. Bar jogu bilim alar. Biz tiri ilimge aylanabız. Gökten yerge, yerden gökke tiri bar olup turgan ilim biz. Anın sözü Manas, anın atkarıcısı Kırgız el oluyor. Bu yerde din yok, bu yerde sayasat yok. Adağa aytamın ilim menen bilimdi bugünkü günge çeyin adamzat anıkta bütülek. Antken aktarı oysaz çeyin Kırgızdardın maldın arkasından жүрген el katarı gana tanıtkan bizge. Anda emez. Oşan için ilim menen bilimdi Orustun tilinden algandağı adavi til dep turup zorduktap kirgizip okutup koygan. Uşu oyundan gelatağızda oşan için birik albayız. Uşundayda jakşı şirin sözlerdi aytabız, ömür sözlerdi aytabız, ölbes jarık sözlerdi aytabız. Intımak menen bilimlikti jönelek için uşunday biriktire turgan sözlerdi aytabız. Eşke çıkkanda jok bolup. Antkeni bilim, oşol Kur'an, oşol Biblia, oşol Krishna, Buddha, bugünkü adamzatın teknologiyası emnege jatıp emneni tabassa, bunun barjı bilim, kolun menen karmap turasın, okup turasın, жазып turasın. Bilim bul. Bilinip turat. Ay ilim sezim menen, aң sezim menen jetip tüvelüktün sırrını açkan. Oşonu açkanга ilinip oşoga jetken, oşol asmandan yerge, yerden asmanga dal bolup ilinip, dalil bolup turgan yer betinde bir gana tiri ilim var. Anın içinde tüvelük ömür var, anın içinde tüvelük tınçlık var, anın içinde tüvelük birimlik var. Ayal menen erkektin tüvelük suyuga aylangan çeksiz nur kasiyeti var. Al öködön taragan yerde adamzatı alamda başka planeta galaktiklarga tüvelük ömürdü nurda alып kele turgan energiya var. Al ilim gök menen yerden, yerden gökke dal bolup ilip dalil bolup turgan bul Manas bolup eseptiler. Oşondan adamlar şeyde oturabız. Manas мировое значение деген означать этет бекен. Адамдар, профессорлар жазып алып окушат. Манас деген Илимдүү сөз. адам мына көктөн келген айтылган көкүрөктөгү сөздү айтып атат, жүрөгүбүзгө уюп атат. Сону бар болуңуз, кабыл алдык. Ким бат айтат? Yo айтылды да бата. Жок, сиз кечип келдиңиз, давай бат айтыңыз. Ya. Айтпайсызбы? Ким айтат? Ana mınday bolat. Бат айта бергиле. Abdullah, mınday moment bolup kalat. Baykap turulan. Senin sözlerin tirik sözdür. Seni Katardağılar süйлötüp koysa, ökönün sözüңөр tirik söz. Süylöp atkan söz dağı ölük bolat.
Сүйлеп аткан сөздө дагы жан болот, тириктик болот. Мен өзүм байкап көрүп жүргөндөрдөн силердики тирик да. Ошон үчүн мындай шарт болуп калат. Сүйлөп атат, бияктан бияктан сүйлөп атканда ушуну баталаш керек деген нерсе аяктан келе калат. Ой мен бата бердим. Бергиле. Бүгүн баталарды мына жерге толтуруп алып кетелик. Туура, атайын келдик. Ооба. Даяр болсо Ай. айткыла. Каяктан гана чогулдук. Апалар кимге? Сөздүн нуху, сөздүн өзөгү, сөздүн формасы, сөздүн мындай трансформациясы баары бир адамдын жаны менен байланышып туруп, ошол жерде информацияны тартып келет. Өзү негизи. Ар бир информация. Ошон үчүн ар бир информацияны маалыматты тартып аткандан кийин ошо сөздүн нухуна туура мамиле жасасаң, туура жооп аласың. Эгер туура эмес мамиле жасап калсаң, анда карама каршылыктын өзүңдүн өзөгүңө толтуруп аласың да. Бул дагы бир өзүнчө бир карама каршылык да. Мен эмче булардын сөздөрүн тирик деп айтып атамын. Ооба. Көбүбүз китептен окуп алган маалыматты айтабыз да, китептен алган маалыматты алабыз да, ошону айтканда ошол эле нерсе кайталанып турат да, өлүк нерсе кайра кайталанып тирилбейт. А булардыкы тияк менен байланышат да, ошол жактан чыгып келет. Китеп эмес. Абдыластын берген интервьюлары да ошондой. Туура. Тияктан келет биздики. Мындай болгондо тиги баягы коронавирус учурунда Абдылас мырза анан Абдрахман мырзаны баарыбыз үйдө отурганда анан телевиденияга чакырып калды да ушундай сүйлөш керек деп. Анан экөөнүн касиети бар деп анан Жаңылкан апаны ээрчитип алып бардык да. Барганда ошондо айтылган батадан кийин жана түн ичинде айтылган Абдылас мырзанын айткан батасын элдер көрүп алып анан айгышкан. Ошондо көп киши Айгат. айгышкан. Айгат. Эми мен мисал айтайын. Тартпай тургула муну. Муну тартпагыла.